Kailangan mo na iban tulay manuyay kapag kailangan kiyong coach o wan ki samachay coach o bilwan ki korusian mabiliang uutial te mamamasani song korusian mawiwiyawi kailangan kiyong coach kapag kiyong coach pueki sabuli kailangan nung kichail o bilmo itong kichail gets kiyong kichail nan time which pagichail ang kak eupene sawaspene encourage one another, build one another o masan and coach o ikalangan kiyong coach o irail kame coach pil rail ta o pil kiyong ye ansyo mabuyan kakuya pilaman chon to talk te bil aramasaman may bangkak pil share masan and coach ong kichail koros o ikamelel makaite na kiseten match coach magachin kosonoyeti coach magachin pilata nan time which tenan our words pagichail ang kak eupene o sawaspene ong masan and coach mona iban share masan and coacha iman bagita kichay korosen kak kaskasik anane men pueki niyan siya magichay pangkin tupangki te men rong menaleti iwasaw mag-coach pan tatongki iwasaw mag-coach pan autaya pueki ray kam magin empty kodo ni coach ni arail empty o ni arail na coach pan autay rail ima puksaramasani hallelujah quiet time aman siyong mawang coach pain ko o coach we are on relationship on time on coach pain ko o coach so chon pambil katira po you kaitan pilpuinew but you and God alone ichay ko rusian pilwewe kima momotso ye ko muyong ay ikichayl mauya momotso momotso magichay kimeto building maramas kuya ko kaiten iutan momotso mo iko muyong ay momotso so wherever you are yawasan magong kachkachiya de patspatsoya komui mauya momotso amen momotso me koskosiya tuen a sent one carry out masan and coach power for living ni Bombay kosaya te regin kosaya ni Bombay masani Manaman and Momour niyan siya magichay mo itong cry sa chay Momour kichayanane manamaneu mapon ang inisang pawit chayanane manamaneu ma ilailesang sampawit chayanane manaman me utan pil special puegi utan kichail solang melukuer Christ na chay Momour Jesus paininoeng kichail magichay pan uya manaman mapan pilaut sang telapsang tame uya niyan siya megachkach ni samba amen erikomo yung ay utang kichayanane miminan Momourun utan solang me an ki manaman an ki Momourun paweti an ki Momourun aramasaman mautan paweti songan kosong songan wiapekan ni sambawets te songan witchcraft kan te songan unani kan te socheri bilibil tama sambawets pan wiangu you can overcome it you can rebuke them you can destroy them niyan som ke wiya solang man Jesus masani nan Philippi tayo ay seksilu ekatetong kichail ma we can do all things through Christ bagats kiyong kichail manaman amen Jesus niyan siya magichail ugat Christ na chail Momour utan manamano mimire chail power for living mimire chail pagita kaiten kowe puegi Christ magkatskatskrewi o bilkatskatskrewi imakare ta Jesus masani te Paul ko sa yayang men Philippi go you can do all things takots all things song chorus means all means everything
song Korusian. That means you can overcome song Korusian me kanana overcome it pogita ye Christ makachkachremi or Christ makachkachrei. Kichay Korusian Christ ya coach. Ereniansa makichay look at Christ. When kachlong na child Momour and we are a child count or son Momour, automatically manamano authority mimir remi opil mimir rei. Hallelujah. Imakareta kichail aramas me katan ki believers te solang meluker Christ as a born again. We have to live in a life of power te Manaman and Momour. Tiyanane miminan e Momour maponang in some powers. Magchay panchik mauray kam makin we are songon wunani kante witchcraft kante songon kosochup kante so chili bilibil tamara uya te songe umerikin kosayang so chili bilibil chuke apete mana kanape are utan rong raile a songe kosang rencheper yatu kumuyongay chayanane exercise authority te power coach kachkiyong gichail niyan siya magichay mo itong Christ at mo. Rike sempalin ken mimi wasa koros makemie te kachkach wasay makemie kanane exercise the power of God nanamo. Yanane exercise power of God nanaymo. Okay. Power for living the kichailen Momour chailan ki Manamanan Momour. Yamoman achaipan anki Manaman Momour. Janane be filled with the Holy Spirit. Out ki nganin coach. Out ki nganin coach. Nan epsos limaw ay sakwalu. Mami ano may puksaron pompe may kakwatek mur may kakpilkilang bansungan watek ni waipo ikisocha ni pukan pompe. Okay. Puksaraw masan nan epsos. Limaw retigitsigay sa kwalu ekatete yung gichail tam wasat songon katete yung solang kat niyan si Paul katete yung raila masan ima. Don't be drunk with wine. Don't be drunk with wine. Keter autaw kita keter sa kupil wine. New translate the masani don't drunk on wine. Don't drunk in wine or with wine. Paul nagisilgong men epsos ka. Aramas kay iraibil we are so lang kay rail we are momotso kay. Atama kareta Paul ko sa yaki wine an subugo. Kamela naman subugo iraikin kalap nem wine te an sumber bangin chupenet te kopenet song meruya iraikin kalap ya ale sombuga cherry main aray bilalane anana apabuga che pil taulia laro pil kalap rangkoros. Rima Paul in tayong queen which te solang pugats te momotso which na nepso sa masani do not be drunk with wine because that will ruin your life. Apang kawela mo, apang kawela mo. Wine nagakpir karasaras kiyong song kay bagichail pilnok pilking patspacheng ni sampawits. Ekak pilsoche wine, ekak pilsoche tayo magkak come up with towards ke kalap patspacheng nanamborte ke kalap wiwiyan nanamborte ima kemalanaw tautki instead of chailan out tautki nganin coach. Amen. Eri kilang tama ke patspacheng tama kemalan pungkin nanambor sang nganin coach epang wiyala ke siya namor epang wiyala lifestyle epang pilwiyala ay lifestyle. A Paul in tayong aramas pugats kumail ter sa kaukida. A kumail out king and in coach. Pwede pugsara masanim. Instead, be filled with the Holy Spirit. Kichayla nana out king and in coach. Yamu man chay pan out king and in coach. Makichay pan picture it to one Christ. Christ ewiya akay sisol ran paisek pong paisek. Murin ansom me ewiya akay sisol puksara masanim filled with the Holy Spirit. Out king and in coach.
Niyan siya may out kinganin coach ko we are ministry aramas maula kapag piaramas song korusien uya utan aramas utan saletekla pagita utan out kinganin coach hallelujah erikesem palong kichay yamo manachay pa na out kinganin coach main ko kaiten rane uche magichay la nane out kinganin coach makarasepe ranach te ran sarawi te yat makambeteo makanane watek puk sarawi te kapagap te kaisiso hallelujah out kinganin ko sa pantu eche kapeo klang yan siya magale kapeo me empty ko outi kita pil eri up koko icheliki ernian siya me kamalaan pour the water inside the cup emalanutan koko e pani mo man achay pan out kinganin ko never stop but keep going amen eri mo man achay pan out kinganin ko achay pan be filled with Holy Spirit na nachaypan utan out ki and utan we out ansyo koros kay tenansyo me utani pungki chame yen rong masanan coach tenane utache watek masanan coach ansyo it must become my lifestyle part of my life metueche tama kakin we aran koros magakin porta ko meteo pagan mga animation pagan gola to talk it's part of your life Maga porta pag gola ko tutu pwede part of your life pwede kang kaksana mau yatu masanan coach te anso me te child out kingin coach eri kasem palong ki child yamo man achay pan out kingin coach okay mian meaning in sompugats te mia wewe yamo man achay pan kakpil out kingin coach mia wewe ki sepilgiti wasat pwen kaksa wasay ki child okay. Niyan siya kamoy tong Christ na namor. Holy Spirit miya remoy. Automatically. Kanana mateumaw kanana siya. Kanana utan kamelele. But the time that you accept Christ, the moment you confess Jesus to be your Lord and Savior, utan ke nganin coach miya rem. Chay panchek ng kalesia riyaw riyesek. Pagsaroga detong kichay tuan Paul ako sa yapeni wasase. Nintuan na kawewe yung pilsolan kan. Paul masani te kosaya nan kalesia riyaw rechikikri sa kamasani. I have been crucified with Christ. Tene yang Christ Paula pon lobo. Yang Christ crucified lar. Ni Living Translated masani te mautang chay pan watek mau nan Living Translated masani te kosaya my old self has been crucified tene mauren maso kalopuan hallelujah ipang watek I have been crucified with Christ and I no longer live kay deni mamamor but Christ ibang pureng Christ lives in me mawiya mamor nan amor hallelujah kasem palong kichail pwede kichailen kak out kinganin coach kichailen kak continue kichailen kak abide kichailen develop kichailen continue o apaitong ye Christ nganin coach kichayanane kamela our old self hallelujah ay old self kan tame ay mamoren mas yanane crucify yanane kila ni lobo yanane utan eniyan crucify lang ni lobo chama-chaman Paul so siyang crucify all riyaman choror may yang crucify ren Christ apakos ko saya tame mamoren mas ekos ko saya makaiteni ekila me koros chon me che ekila me koros surrender me koros me ekila ni lobo Chama-chaman makila te sacrifice soche mangay o soche utan kansa na maho. Utan na kametek. Kametek wach niyan siya magichay pa mo itong Christ po iyan mamor. Yan siya magichay pa ang kakentuan nganin ko siya pa ang tatok rechay.
Yamamana pangkak toto krechay niyan siya magichay pa moitong Christ men we Momour. Kaiten ya ngay mem en we Momour. Sama-sama niyan siya Jesus masa na yung nawarang ko ng Garden of Gethsemane. You okay, pray with me because you know the spirit is willing. Paluar me luwats. Kay deni me wasa me masa niyo. Jesus masa na yung nawarang ko. Kumain ka pa ka, pungen me pay ka paluar me luwats. See, the Spirit of God, He's willing. Utan, amen. Anso koros. Kilang paluwar na child makin kareta at kin luluwats te at kin men kapoyata paluwaran anapan paluwaro. Ima kareta kaya na crucify la at old self te at mamaurin maso. Pwede nganin ko siyang kaktatokre child. Makikita panso sa utan crucify la at mamaurin maso ta at maur samin utan Christ nganin ko sa pangkak sa pangkak ang kakanki sensitive on Holy Spirit. Hallelujah. Okay. Niyan siya Paul crucify maur. Niyan siya ke automatically utang kalopo wala on maur on Christ. Wa Christ men kakaon o Christ men maur. Wewe ki Paul kay teni maur up Christ maur. Utan automatically led by the Holy Spirit upon we are winning maur. Utan upon kahit nanan Paul maur. Hallelujah. Kichayanane controlled by the Holy Spirit, not maturity. Kay tempe na chay maturity magichayanane wo wait ki apchayanane wo wait ki the Holy Spirit na chay mo. Amen. Maturity the way ki tuwache mag chaypil tuwache niyan siya magichay ka kirtan nan maurin siya lang o ke pilwewe kier songkan tuwache ka bil experience songkan aka wiyagi kenta o ikaker wiya sompugat. Amen. Kelang ansu koros mo olin coach ko Israel wiya king tuwache songan tepi chape niyan siya may raikin wiya totoke utan niyan siya may raikin kowe maun tamber rekin wiya rekin utang kola o chuong coach. Pwede nganin coach ang kakmasa na yung right, nganin coach ang kakawit right. Rikareta ke te ritawen tama ke lalokong kila te tama ke wewe kier sang niyam ke kerta apkana na moitong coach tenganin coach en kawitiyuk. Pwede niyan siya magaba moitong nganin coach en kawitiyuk. Nan song ko Rusia magapanguya kapapaweti, nan song ko Rusia magapanguya kapay bangko tong, nan song ko Rusia magapanguya utan kapan overcome the living power na namo. Erigasem palong kichail meaning in at say pan be filled with Holy Spirit. Keter mo itong charanets, keter mo itong chayat, apkanane autot kinan ran koros na namo. May karasaraski yung eukap. Niyan siya magkita aute kita pil ichar me ututek ilalikiyo utan wiya ututek utan ututek nan nganin ko hallelujah amen erichayana utan autout ki nganin coach okay niyan siya magichayil autout ki nganin coach mi promise kay magichayana na pilwewe ki kayo nan son ay sa kaysa nan son ay sa kaysa Masani, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the fullness of life, eternal life, abundant life. Yay tama Jesus mamasani. Kayo, ako saya, the thief comes only to steal and kill and destroy. Medyo ko saya and setana ministry. Tama kareta Jesus masani wasats. Pweki anso koros kichailu wiye pepeking paringen. Amen. Ran korusian kichailu wiye pepeki palingen. Ima kareta Jesus masani. The thief comes. Yaman thief man. Yaman only prap man. Ekin koto chen ya pam prapa mekots. So atame ekin uya. Ekin plan. Mona pam prapa mekots. Ekunutan plan yatat yaw mo na pangkakuya.
Ia kulok te pe pang ko la wasaw. Songon time tama puino mayor. Yung mo na ipang kakputilong wasaw. Yung mo na ipang kakaleti apeu. Estati romawar. Hallelujah. Eri mo man chepelen mo. Esong-osongan kawaisang masalan coach na nambo. Esong-osongan kawaisang ye en kawela tama ke uyaw taut ki. Chepel ko to ni lalokong. Utan lalokong pilutan lalokong o lalokong. Eko to puen kamela o kawela o utan. Kawayala me korusian. Yitsma Jesus promise on kichail. Komu yung ay ang kowe. May malangkos ko sa iya ngay, may malangkos ko sa iya ang suwats. Puksaro masanim, yeah, I have come that they may have life and have it to the full. Kilang, Jesus soche masanim, may panalane, ekische, songan Momour, may bangki yung kumailte, songa ekis. So, and the full of life, appointed of life. Hallelujah. Songta, spiritually, physically, mentally, financially, socially Pilipin. Song korusian Jesus mama sa niwasat. A promise on komuyong ay, mautang kichay pana, let the full life of abundant of blessing. Hallelujah. In spiritually, in physically, song korusian. Siya tam men songoson kawela o kemela o destroy tam blessing in coach na nambo. Jesus masani. But no, I come to give you life. I come. Kiyamuk Momour sojik, Momour me kapay, Momour me utan sojik, Momour me kapam perperen. Ketir mo itong setan and kaway. Ketir mo itong setan and steal and destroy and kamela. Amoy wong coach. Kumay chama-chaman tamete bich masaniyo. Lord, do not take away the spirit of me, but restore the joy of the Lord in my life. Hallelujah. Restore the joy of salvation in my life. Once I feel that way, ikapakap, Lord, do not take away the spirit. Klang niyaisom met the spirit of salvation pan kusang kichain, you're not gonna enjoy it. Kestoje panutan, enjoy. Hallelujah. Ergesem palong kichail. Kichayalana maintain, develop that Holy Spirit na child mo. Keriyaw. John 15:16. Puksaraw bimasani. You did not choose me, but I chose you. Appointed you to go and bear fruit. Hallelujah. Met Jesus mamamasan. Emasani, you did not choose me, but I chose you and appointed you. So che pakeo yung magichay bilatagots. Chama-chaman, so che pakeo. May nalagagakmetawe, ni so chigats te pilan so wats, may nalagagakmetawe. So ngay may pilatagots, ibakaretay mi wasats. Pum, melel. Imanintang ukran wats, te ni so chigats. Namonom, say ko puti coach pilukatar. Mon sambasay kuyawi, coach pilukatar. So che pakeo yung nono papap koto meteo yugata. O chawiyata maalape. Mainko. Mon sampa esay kin chawiyawi. Coach metawiyuger. Coach uyayuger. Coach pilukatar. Mon mekoros. Hallelujah. Imakareta Jesus masanime. You did not choose me. Kaiten ko mapilieta. Ngay me pilukatar. Hallelujah. Atama kareta nawarang ko. Tama kareta marawewe kim repilata ko sa tama rescheta wan la Christ and so water. Magichay pan watek mau nan matupayo kadetong kichay me alo ponsoro ni pik ororo ni anso me kilang ata priano ye pitcher yantru ibil kilang ata is ye James son remelan we are light
Oniaisha me Jesus yu kuri rail. Masa ni yung rail. Tama ruya. Repulikiti me akoros. Weweki. Utan. Pilipilo mibir coach pil rail ta. Arana na siya masa ng coach and activate na rail mo por ang kapilata Christ. Ansyong magkarong at masa ng coach. Tama ka uya. Kapilata eh. Ansyong magkarong tuwan Jesus. Ke utan itawan la Christ. Kapilata Christ pagkan mauryong ken itawan la Christ ken pilata Christ. Imakarata kumuyang kets ibiliyang miwasat. Pwede kapilata Christ. Niyan siya magkarong masa ng coach. Kasi siya automatically siya pupuchet. Kairta ko rabagi ka uno. So siya pake ukawuya mo. So siya pake upinuya mo. Ansyong mayroong masa ng coach. Ansyong may pilatay. Kaiten? Hallelujah. Eri, main ko wasa sa katitong kichail mo. Kaiten kichail mo pilatay. Apoy mo pilikichail ta. Imakareta kaiten ko ara mas accident man. Kaiten ko ara mas kawiyawi taman. Kaiten na nga ara mas man mawiyawi taman. Utang coach pilukatar. Miya karepe. Miya karepe no mimi sampawach. Miya karepe na mimi sampawach. Miya karepe no mimi wasan. Miya pilikarepe na mimi wasan. O miyan ko sa Pilipin, miyan ko sa calling, miyan ko sa purpose, sa appointment ng komoy. Kichailen mo yan isang bawat. Hallelujah. Kasilun scripture, nang kalesya limauri sa kriyaw, kriyaw sa silu. Akatetong kichail tuwen, the fruit of the Holy Spirit. Niyan siya magkichay pa, nautaut kinganin coach, utan, anso wo, Chaipan ken tuan limpak. Chaipan ken tuan ye opampap. Lolopoch. Imapuksaro masani. Iwan ngen sarawyo mo. Mapuksaro katetong kichayle. Ipamwatagang kichay nan kalesya limaw. Risak riyaw. Risak silu masani. But the fruit of the Spirit is love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Soche songan question na teo mapanuwang mabugat. Soche. Hallelujah. Main ko. Niyan siya magkichay out kinganin coach. Wan ngen saraw ipamimirechay. Ma ke kosaya magke out kinganin coach ap soche limpok rem. Yanana che kay Momour. Ma ke kosaya me yaletar Christ na Momour. Ap soche opampap na Momour. Yanane che katay Momour. Wasat katetong kichay. But the fruit of the Spirit and the one ngen sarawi. Ya one ngen sarawi kan? Ye limpok. Ak chik opampap. Lolopots. Buyamaw. So songan ko na teo mapano ang mabugats. Erima kichayanane na chay Momour. The fruit of the Holy Spirit. One ngen sarawi. Kabayo. Promise ong niyan siya magichay out ngayon coach. Yan ang book of act. Nan wiwiya rechik walu. Tame masani. But you will receive power when the Holy Spirit come upon you. And you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, Samaria, o lalawong nan irepensang paakoros. Main ko, inawang ko chenmets. Niyan sa magamoy itong Christ na Momour, yenganin coach pa mirem, manamanan coach pa mirem, o kapang katetein ng Jerusalem, ng Samaria, o ng Judea, ng Samaria, lalawong nan irepensang paakoros. Hallelujah. Tama, niyan siya magichay mo itong Christ at Momour, sayananat sa kita ng Jerusalem. Jerusalem mawewagi ay panaynay, so anay wasaw. O ay neighbor kan, men Samaria kan, men Judea kan, lalawong irepensang paakoros. Kilang, kowe aramasaman malukayar Christ na Momour. Wasayi magkamiye, iwasa magkapangkalokiye, iwasa magkapangkatete Christ ye, niyan siya magka-fill with the Holy Spirit. You know what's wrong Israel ko malukayar Christ na Momour?
Irai soche out king nganin coach irai wiya mamot. Irai out king nganin coach irai kalong kimasan and coach. Amen. Ya kesem palong kichail. Niyan siya magichail out king nganin coach. Kichailen wiya tama kupuran coach tame masani. Receive power. And then you will reach out. You will go out. You will preach me. You will talk about me. Dan wasayo magkamiya. Pueki niyan siya magichay so pan wiya mo. Chay so pan kamaura tatama nganin coach the power. Chay pan kilang the power of God. Tama Jesus masa na yung nawaran ko. Nan matu. Riisa walu. Nan matu. Nan mark. Isa kwano. Emasani. Go yan tichan make disciples. And baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I give you that authority, that power. Oh, Jesus. Ripin sikiribushinda. Amen. Ima puksaro masani. Eriya kasem palong kichail pueki. Niyan siya magichail mo itong Christ sa Momour. Chayanane ale conviction of the Holy Spirit pagkichailan kalong kimasan ng coach. Kitsibanga kilang power and coach and coach authority niya pantotog na ng mode law ka pan reach out. Hallelujah. Poeta, tame masani, yaw mo na masani. Okay, lay hands on the sickness, on the sick people, they will be healed. Speak a new tongue. Speaking in tongue. Kasi yung palong kichay, challenge speaking tongue po. Niyan siya magka-speaking tongue, si pringkin di kiribu si karabasan di ribosante, utan, setan utan, sila tame uya. O ngayon sa utspanrong siya, utan. Tsanga sang songon wasa ako, tsanga sang nanaramaso, tsanga sang wasa memiyew. Eriya kasi yung palong kichay. Pwede inawin ko dyan may masa niyong rail. You will receive power and you will receive authority from heaven on earth. Pugsarabin masa ni tama gawya. Whatever you pound on earth will be pound in heaven. Whatever you release in on earth will be released in heaven. Eriya kasi yung palong kichail. Kahit ang kichailan out nganin ko, chayla apsoche, uya tama pukon ngayon sarawi. Tama pukon ngayon sarawi kichailan reach out. Outreach, wasay magkamiya, isom neighbor, wasay magkamiya, social Pilipil, isi magkesa, ompanini, call rail, sentong rail letter, isi magkesa, tsangalare, preach the word, marasumaw, lay hands on them, hallelujah. Mga insauts chipo rail, kausasang insauts, hallelujah. Social Pilipil, sangan, stama sampaw ya, uta sa kapagapkin rail, uta sa activate the power of God, the power of the Holy Spirit na Momour. Riyan sumepan, work. May sama-saman tama Jesus, tama coach, masa ni yung atam. And masa ni, I give you power and authority and rule and reign everything on this planet. Wasame agad yung yew. Atame uya, yay atam. Niyan siya may face ya challenge yo. So exercise authority yo. Eri makareta iray puputi ang nanti pwegi esoche exercise authority mekets kiyongo. Kilang makasoche pan exercise power authority mabibiremon met. Kapan soche ka kapan kake pumpupseli. Ama kapan exercise. Oh, hallelujah. Pwede mo mo. Kaya na exercise at child authority, power mo coach kets kiyong child. Activated. Makapampainta sielew. Kapainta carton. Koso activate. Tame uya sielo. Bang uya one male. Bang uya one chawasaw. Amakapaan kiyang ng pen ya carto. Ban activate. Kakakaya call out, call in, text out, text in. Amen. Rituals nganin coach authority megats kiyong child power. Manaman and Momour, we have to activate it. You have to exercise. Hallelujah. Okay. Songon me payo may mensereng kichain. Me bangkay mo sa kiyala at say kaskulin ranets. Tenisauchigats. Kananet sa tsangatsancha. Kate release om seatbelten. Pautan.
me pa yu chutan yo tu chom pan wi kang kang ice cream pan kachipin. Amen. Kayo condition ken kak autout kingenin coach. Mie take kay makanane na na morin show lang po ken kak autout kingenin coach. Kayo ye desire to be filled. Desire to be filled. Inang yang en autout kimasan inang yang en autout kingenin coach. Hallelujah. Inang yang en autout ki nganin coach. Ikayuan mets. Nan matu limaw wano. Matu limaw wano. Tame masani. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Oh, hallelujah, Jesus. Bless. Masani mo utang kapay. Kilang niyan siyang may panaw-taut ki nganin coach utan bless ngay. Utani pay. Kapay melel. Hallelujah. Nganin ko chaw teyeta. Moni ko koto. Monga ko koto. Coach kitski yung isang chikan. Hallelujah. Amen. Puy mo sa masani. Masani. Bless are those who hunger. Yung mo na ipang kakautot ki. Yung mo na ipang kakutan. Autot ki nganin coach. Yanane tupang ki. Yanane tupang ki. Niyan siya magakin men mga. Utami minanam tupag. Utang gatsangan nimo kapil utan sesela tama kapang uya kay pa kapang utan rapagi sila tama kapang ka apota mami ya mapilkat katiro po yung kapil insensu tila pan laap sa yun bukit sang wasaw po kaya na mo nga. Hallelujah. Imo man wasat me katetong kichail mo coach tan kapayatay ray kan utani nang iyan. Kilang coach utang coach ni no utanay na weng naramas utan belen. Magichay pan won ki coach pan pero won king kichay. En nakir emawar. Magichay pan men autout ki coach pan autai ki kichay. Imakare ta ni chapio ko siya kichay na ano ko to niya chay emptiness. Chay na ano ko to niya chay tupak. Chay na ano niya ko to niya chay utan. Emptiness utan. So me ko chay. Coach pan aute kichail. Coach pan utan. Aute kin kichail ye tama kupure. Pueki wasache mama sanima. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. For righteousness. Kanane utan. Men o utan thirst ong mekots mapung. Kay denong mekots masakanagan. But things that is good. Hallelujah. For they will be filled. I-promising coach and mets. I-kayun condition to be filled. The utake magapangkak autout nganin coach. Ye kanane tupangki kanane men. Desire. Utan tupangki. Hallelujah. Tame pilmasanin nan. Miyay reyume ipil kapachayang nan Amos. Amos walu rechiki isak. Eu. Wasawa katetong kichail me. God will bring a famine. And tame kaiten famine in monga, kaiten famine in upil, famine in the word of God. O ibilmasani me, we will run from place to place. O chaisyo chipangkak tiar. Oh, hallelujah, Jesus. Puksaraw mimirem, mimireng. I have to make use of it. Because there is a time, there is a time that God will bring famine. Leklaparap penta, kaiten mga, kaiten pil, apten masa ng coach. Hallelujah. Tenagapang kola, tsangasang away kola, namilan kola, pongpe kola, kuwamo sa wasay, magam kola yaw, pagkarabagi, masa ng coach, siyami wasaw. You will run from place to place. Oh, hallelujah. Now, while you have that, the word of God, nan peman, wasamagamian, make use of it. Hunger for it. Thirst for it. And God will fill you. Coach pan, out you. Kapang kilang, out kan. Kapang bilse sila uyape.
Hallelujah. Financially, spiritually, physically, songkan. Kameleleye. Hallelujah. I-experiencer. Niyan semutan. Ikoterang coach, MTI move. Coach provide. Coach bless. Coach aute. Ni songkoros. Kasaban kaken lau coach try out. Hallelujah. Okay, karyaw. Surrender. Kaken en kak ken kakautout kingen coach ken kak filled with the Holy Spirit kanane surrender. Yamo man ay pan surrender. Okay, chay check nan Rome ay sakriyaw ew. Buksa Romasani, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing God. Iwiya pagpag ngiting-itew, pagken John machay kila, ken mayroong kila, paluwa Roman, puen uya men kaperenta ong kupuran coach. Hallelujah. Yamo man ay pa mayroong kila paluwa rayets. Songon mayroong ta may panuya. Wasa sa kateo tong kichail me offer your life as a living sacrifice, holy and please. Kichayanane surrender mekoros. Ketir mo itong mekots ekis en mimiream. Pweki ken kak out kingerin coach, yanane utan surrender. Mami mekots ke uya kangkang met, kanane surrender. Maka pilalale sa men kasalier kanane surrender. Maka memori yung sampawats kanane surrender. Pweki yan kakautout kingerin coach, yanane surrender. May mimiya chay kailok, yanane surrender. Mami miya chay sempak lipanet song chikan, so chili Pilipin, makaiten wan ngeno, yanane surrender. Hallelujah. May ipilmimi chan nan kamar, yanane surrender. Pagkita. Because that's the only way. Iche alen mo, may pangkak utan. Eukantisan may yanane out kinganin coach. Sama-saman. Coach so kak visit ngayo gomoy. Mami miya cha may coach na Momour. Hallelujah. I have to surrender. I surrender all. I surrender all unto Jesus. In my blessed Savior, I surrender all. May giniyang mo yakolo? Surrender all. I surrender. Oh, Jesus. Kasilu, obedience. Obedience. Pilew condition bautan kesempal wakochen kak auteyuk. Kochen kak auteye yanana obedience. Okay. Ranat chaipan. Learn to an obedience. Takots obedience. Obedience ye pake. Takots pake. Pake mekots you me kerong kouya ansho waja. Amen. Kaiten may pan rong ngainta ang iwiwiya sa tami wiya tay mimi chawasaw. Hallelujah. The moment kerong ansho waja kanana uya. Okay. Nan kayon Samuel ay sa klimaw irechikikriya sa kriyaw. Hallelujah. Makichay paano ta watek sang ni kayo irechikik kayuan agatetong kichay tuen sapik mesol wiya. Coach masa ni yung Saul ima wiya king in Israel. Amasa ni kanana kamela song Karusian. Kill them all. And that kamela mekor sochi meko chiupan luweti. Lel mana pe soche pan luweti. Lel aramasa pe soche pan luweti. Puksaro masani. Mesol ye prophet Samuel niyan siya meko ta kilangata orongata ngilan man. Kremen amalakay ko. Iwasam ragwalan. Mauni kemela aramasko. Atama sol wiya. Kamaura la kingo.
e kamaurala ye man mamororo man makaselel. Samuel ap masani yung tama kareta coach masani ken kemela songkan mekoros akap so che pegiyong asol yets me sol sabang o poi ipan mayroong kiyong coach man laut ka man kaseden man utan kasempal doutan mororo o pulopul may pan mayroong kiyong coach ayets tuan mo coach masani o sabang many amakayo kasempal mayroong te bake. Oh, hallelujah, Jesus. Many amakayo kasempal mayroong te bake. Ikamelele ma bake makayo kasempal. Pwede nan story which makichay pan watek nan iralaut limaw ay isak limaw rechikичке ulel iresak kriyaw agatetong kichay tuan sa pekin sol anso tame uyain coach. Ermain ko kakakpil may mayroong makisa pek coach so sa kupur perengi. Kakakpil mayroong kila lapalan me coach. So chili bilibil tama ka mayroong ki. Akap sa pekong masanan coach so sa kupur perengi. Niyan so watch the Spirit of God apilatay ay debits. Pwag isang niya pek yung coach ay debits. Eriga siyang palong kichay. We have to be filled with the Holy Spirit sang niya chay pan an ki obedience. Obedience utang kasampal. Kichay liakan, kichay na peki yang achay vote kan. Ima puksara masani. Ichar matame rawiyate so cheli pilipil. Chay na ane chay pek. Pagkichay lang ka kasaleta. Achay peki yung coach. Hallelujah. Eri pek wets kasampalong komu yung ay. Pwede iyaw chapil wiyape magkichay bangkak out kinganin coach through obedience. Yay pek. Pekong masanan coach tama ko atek pekiyong. Pekiyong song kan tama nganin coach kaway diyo. Okay. Last condition to be filled eubilkakan achay bangkak yay out kinganin coach o coach na out kichay yay wekatatip. Eu me cochutan bila palong kichay men Pompey. Temen Micronesia. Ye wekatatip. Mwen chay kak wekatatip on coach at chay so kak wekatatip on aramas chika. Amen. Mwen chay kak pagmagang coach ay lapso chay pagmagong lab. Hallelujah. Tama coach masani. Puligiti masom mayrongan. Kap koway ko kabungala akap ko to o mayroong kiyong yan. Hallelujah. Makichay so pan weka tatipachay mango chay so kakpil out ki yenganin coach pungin saraw yo tip so kakpachpene pug sarogate tong kichay nang kayong son eutiwaw tame masani. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us for our sins and purify us for unrighteousness. Hallelujah. Magichay pa ang weka tatipachay, coach pa makong kichay. Eutan lalapots, coach utan lalapots, niyan siya magichay pa ang weka yung coach at sa isa pong tipachay. Koweman may yang weweki tese tama kemimilale. Mesoche ko ng kupurang coach ng time which kanana weken coach. Kanana weken coach ang suwits. Kanana wekata. Mamiyong sa pugyang lap sa iyo. Kanana pilweke. Ima pugsaramasan nan ebilmasan nan nambel ka wana isa kuno ay isa kwalu Bakit sa ipan renounce tipachay coach pan korongay kichay. Ebilmasan nan ng Proverbs inan lepin patak reisek walu lel eisek silu ebrikate tong kichail me coach utan lalabots and makong kichail mango condition to be filled, desire to be filled,
Kana surrender, yanane desire, yan kakautot kinganin coach, yanane bake, yanane utan weken coach ay sapo. Mai wewe kimamie ay tip may kolokol na naimor, yanana weken coach an siwats. Isotsa kagan kolokol. Keter mo itong kachipino en kirla. Don tama gichay melan uya kolokol mentati. Weban kakakirta, eban kanay chikiti. Ye tip menana chail mo. Eri songo magese makaweweki makesoche kese mautan esoche kanong kupurang coach kana na wekong. Okay. Kantisan pagichay kap mit achail for power the Manaman Momour song payuach desire to be filled kanana surrender yanana obedience ye page yanana ye weken coach. Ansyo yung magpagirang coach panutan kasalengo coach tan ba mo itong o kana ane sa kambele poson ta magpagirang coach. Mauren Christian man mauren aramasaman maur yung kauno tem aleyer ye Christ na namor. Christianity is a supernatural life. Amen. It needs a supernatural power to live on it. Kichayanane maur maporangin sambawats a spiritual life. Manaman kichay kakilang ni spiritually. Ni palingan ni child tama wiyawi. Maka pilmimi Pompey, may pilmimi away, may pilmimi na mainland, atano wiyawi Pompey. I can see what is going on. Amen. Ikarapen spiritual life, supernatural. Utan song chay so kilang chay pang kilang. Niyan sa magi chay panutan. Men utan out tinganin coach. Hallelujah. Eri mo mana chay ka school in ranach, then so chicken ranach. Tama gi chay ka school gi. Tama gi chay melan kas skuli ong tama masanan coach chay lang kak out ki ye nganin coach o chayanan miminan maur matonangin mauren sambawats. Eri chayanan ese kantisan pugats chayanan out ki inang yang surrender obedience confess our sin. Tuwa sa Paul me surrender me koros kay teni mamamor of Christ mamamor. Christ ma-control amor. Kana na mo itong. Pweki yan kak kelay nanay mo rin siya yan kak peweti tip, yan kak peweti uting in chipel. I need that power. I need that power to live on earth. Yan kak miminisang bawats o yan mamor kiyan sukoros. Hallelujah. Kamelelema masa ng coach will bless you ni Sojigan Ranach kalangan kiyong coach kalangan kiyong iray kamapil mamasa ni de utial tama wiyawi. Hallelujah. Ibang kapakap oh Jesus kalangan kiyong kumail pwede sabon man coach masan kichay bilaw taut kiyer. Hallelujah. Main coach kalangan kiyong kumoy. I thank you, Father, for your word. I thank you, Father, for your love and for your mercy. Oh Lord, tonight we teach about power for living. And I pray, oh God, that you will fill us with the Holy Spirit, Almighty God.